Pozdrav svim slušalcima Radio Ozrena. Ja sam Marinko Đukanović, a sa mnom u studiju je magistar Milan L. Simić. Danas ćemo da govorimo o mogućnostima kvalitetnog življenja na prostoru Ozrena. Poznato je od ranije da je gospodin Milan Simić vječiti inspirator ostanka i opstanka stanovništva na Ozrenu, uz dokazivanje da je moguće ostvariti kvalitetan i više od toga život stanovnika na Ozrenu. O čemu se radi, reći će nam gospodin Simić. Mnogo nekih od mogućnosti dobrog življenja kroz razne oblike proizvodnje i lično sam, a i 10-ak drugih prijatelja, mojih komšija i tako dalje ispitivali. Ja sam lično upoznao se sa proizvodnjom krompira, stručnom literaturom i mnogim drugim navodima u vezi s tim. Tvrdio sam da prostor Ozrena, odnosno posebno poentiram ovaj dio Brezičkog, Pakleničkog i još neki tamo preko kraljičnog prostora Lukavačka opština, Tijelova, da se može mnogo više dobiti krompira u odnosu na ravničarske dole, kako mi kažemo, podovske prostore. Vjerujte, u to smo uvjerili svakoga. Prije 4 godine sam obezbijedio za Brezike 9 domaćinstava donaciju da posiju sjemenski krompir, ali pod režimom kontrole i nadzora, i tvrdio sam da ćemo boriti rekord teorijski. Teorijski rekord je bio da se može dobiti u idealnim uslovima maksimum 12 tona od jedne posijane tone. Ja sam rekao i stvarno sam i praktično potvrdio da ćemo na brezičkom prostoru dobiti sigurno 13 tona od jedne posijane. Imam snimljeno i na video kasetu taj cjelokupni program vađenja, kupljenja i prevoza na originalan način i dobili smo 13 tona po toni posijanoj. To je gomila krompira, to je zapanjujuće za svakoga da se ostvarilo tako. Ali istovremeno sam tvrdio da je ovaj dio prostora garant kvaliteta krompira, da je slad i škrob ovog krompira mnogo jači, ljepši i ukusniji u odnosu na krompire iz ravničarskih prostora. I to se potvrdilo. Lično sam išao i propagirao da otvorimo fabriku prerade krompira, da se radi čips, da se radi pire, da se radi pomfrit i tako dalje. To bi izuzetno dobro bilo, išlo bi u prodaju dobro, a drugo zaposlenje bi bilo izraženo. Dalje je vršen eksperiment tova pilića. Za tov pilića su važna 3, odnosno 4 važna faktora. Osnovno je da bude čist prirodan zrak u odnosu na onaj koji se vještačkim putem ubacuje i tako dalje. Dalje, da je voda kvalitetna za napajanje i da se što više sa prirodnim načinom hrane i tove. Vjerujte, 4 ture tovnih pilića po 200 sam sa svojom suprugom eksperimentisao i to u periodu početka negdje zime, pa i u zimu, da dokažem da ne treba prekidati proizvodnju. Nikakve tehničke naprave posebne nisu vršene, improvizacije su vršene, meso je izuzetno kvalitetno bilo i za tih neku pola godine proizvodnje navikao sam dobre prijatelje na kvalitetno meso i kad je to prestalo, oni su tražili, pa fino nas, naviknu ste na to, a sad više nema. Vjerujte, i takva jedna motivacija, krompir i pilić, nije mogla da utiče na one koji su napuštali prostor Brezika i osjetili nekakvu za njih blagodat asfalta odvratnog, na kome nemaju ništa posebno, nego doživjeli su ulaz u predgrađe grada ili u grad i na asfalt, a umjesto življenja, kvalitetnog življenja na svojim imanjima. Plantaže jagoda
lješnjaka, kupina i razne druge su također potvrđene vrlo produktivno i od njih se pravi rakija, zavisi šta i kako, slatka, vina i tako dalje. I visoko su cijenjena, dakle i kroz takve neke oblike, zgodno se, ako ima motiv za to, volja, dobro se može živjeti. Farme krupne i sitne stoke, one već ponegdje funkcionišu, i to dobro, ali ozren je veliki, može se još i proširiti i tako dalje. I to je nešto što se da povećati. Voćarstvo također. Pčelarstvo, i tu je vršen eksperiment. Ja sam lično 10 godina radio pčelarstvo, ali nemam, sam. Tu ipak treba dosta biti u pčelarstvu i nisam mogao više, trenutno ne bavim se više, izvršio sam prodaju. Imamo druge koji se bave uspješno, osnovno je zanimanje, pa mogu. Mogu se napraviti fabrike vještačkih gnojiva, proizvodnja kvalitetnog kršnjaka i tako dalje. Sve to može da motiviše one koji misle da bi trebalo vratiti, da bi trebalo se vratiti, samo se pitaju od čega žive. Vjerujte, sa ovim nekim prijedlozima još puno toga može da se radi. Može se ostvarivati kvalitetno sve ono što se i želi. Ja želim isto tako da napomenem da će ovi putevi biti sigurno urađeni ubrzo. Ima se struja, vode ima po ovim prostorima solidno i dobre i dosta. A najnovije programe radimo vezano za, verifikovani su programi, i to proizvodnja vještačkih gnojiva, dalje branje, sušenje i pakovanje ljekovitog bilja, pakovanje vode i ono što ubrzo treba biti urađeno da realizujemo, to je izgradnja vjetrenjača, da dobivamo jeftinu struju i da ne bude se ovisno od firme koja snabdijeva energijom potrošače. Preporuku bi dao i sljedeću. Ko nema gdje da se vrati, a ima mogućnosti da kupi zemlje, neka se obrati za Breznički plato, prostora dosta ima, bivši neimari, ratari i ostalo, ostavili su svoja imanja, otišli nekud, da li bliže ili dalje, povratak im nešto nije na visini raspoloženja i izvolite se obratiti preko ovoga radija, pa da kogod želi da sebi kupi Dunu 2, 3, 5, da se čujemo i da se da preporuka. Za sada se cijena kreće prosječno 500 eura Dunu. Ko prije djevojci njegove, inače u buduća neka vremena, to će biti iskuplje. Ne bih vas više davio sa nečim što stvarno je moguće, nego dao vam do znanja da je stvarno moguće odabrati ono što je za raspoloženje svakoga da radi. Povrće također je izuzetno uspješno i kvalitetno, samo ko ima volju. Ja lično povrće proizvodim za svoje potrebe. Pozdrav svima odrednicima.